o guerre no mi wiri on non guerre Iran e Israël on ɗo wona guerre contre Shia ko guerre contre islam ko guerre tooñe woni ko Iran waɗi mi yewtay en ka sakkitorde yewten ɗo fi hen ɗum Iran tanti Israël tanti e hoore Iran ɗo ɓe tantu kono Allah tabaraka wa taala waɗi ɓe tanti kono marsari ɓe fillota ko ɗum ɗum hande kadi o guerre mon ɗo yiwde ɗo o wona e protège o guerre o protége ay julɓe ɓen e bange ɓen heferaɓe wattane haqqil tun mahin tun kala manditiɗo nde yewtere ɗo ñande goo o wiyoyay ko payi ko woluno kono jakay ko yurniti wonay donc kos jaka ɓe andi no woodi julɓe ɓe accata no woodi julɓe wawɓe ɓe frappude no woodi julɓe wawɓe ɓe wadde ko ɓe woni wadde julɓe lowɓe ɓen kon awa kadi ɓe felliti kadi duwaji wonaɗi waɗe ɗin ka haram makka ka haram madina ka juulidaje Maroc Algérie Sénégal Mali hanka men lagine ɗo allahumma ansuril muslimina fi kulli makan allahumma ansuril muslimina fi kulli makan allah wallu julɓe ɓen e kala nokku allahumma unsur ihwanana almustadafina allah wallu siɓɓe amen lo'inaɓe ɓen ɓe andi jaka o duwa ko jabotoɗo hatta enen jaɓen wonde ko duwa men jaabi hiɗen torade allah yalla ittam en mone hiɗen torade allah yalla okku julɗo itto mone doole hiɗen torade allah yo allah hollu en yottande nde o yottani Palestine allah waɗi ɓe liggitoye ɓeɗo régiliɓe han président on Benjamin Netanyahu e bewre mum kanko e ministre ɓe ɓen fof ɓe dogi ɓe suuɗoye bunker fami ɓe bugo Iran teɓɓito Iran bugo ngal piitoyo Tel Aviv missile balistique ko goɗɗo miijano Iran no wawi bugade ɗum temedere ɓe bugo 300 han américain ɓen sikki si Iran bugi ke balɗe ɗiɗi ma tati hara ɓe lannirama anda ɓen ils sont bien préparés ɓe prépari par ce que ɓe andi mo woni hukkodide on ko boboti hun Amérique kum wiyete Israël hay Amérique no mapode Israël fami janguɓe géopolitique gono wiwde hay guerre on ɗo ko Amérique wi irno waɗe guerre on meɗen ɓawa mon mo memi o men itta e mone ko fino Israël déstabilisire par ce que kamɓe tigui Israël alyahudaɓe no ɗeɗɗiɓe ka dande ɗo jogiti économie maɓɓe on jogiti civilisation maɓɓe on ko coutume e comportement e judaïsme woni ko américain ɓen jogiti hande donc ɓe faala sortodirde e maɓɓe woɓɓe no wi ko kamɓe tigui puusi ɓe fi ha ɓe hawra Iran regilaɓe ɓe lo'a ko ɗum waɗi ɗon andi Trump o wino ko arande lawol o wi mo si Iran memi Israël misilwal gotal ɓe fittay Téhéran kono mi sikki ɗo feƴƴi misilwal gotal si tawi Trump watti wiide Israël wattane haqqilo taw memmina gadna on probléme andi ko par ce que ɓe andina ko ɓe sikki. Assalamu alaikum sas. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Nam adna no wuri hande gere molanaɗo mo tawata no feƴƴude hakkunde ni leydi Iran e leydi Israël haray noon ko jarrabe molanaɗo mo tawata ɗen fewnude fewnuɗo haray ko on marɗon ko makon e fe o gere ɗo. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي اختار الإسلام دينا وجعل نبينا محمدا خير الأنام صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين الأبرار الكرام وسلم تسليما كثيرا وبعد مسيب جلب تدو be suti be men fewndo do katintorgal ka darogal ka lefol meden kumpital on fo e modon meden salminango islamu teddungo barkinango salminango gomdinal salminango yimbe aljanna ka aljanna meden wiya on assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu haray si don feƴƴi bawo salmitagol meden gal do landal iwrangal en ka kumpital hawnaki haray buy hewtini musidɓe meɗen ɓen technicien ɓe ɓen reporter ɓe ɓen rédacteur ɓe ɓen haray ngal ɗo landal hewtiɓe ko heewi ha ɓe fewtini en ngal hiɗen tori allahu tabaraka wa taala yo lawnu ballo meɗen e jabagol ngal ɗum woni yo allahu tabaraka wa taala hawri ndin en e sawaba ko jaborel ngal nani landal ngal pullo fu tawi nowru koye falo hoɗi ko honɗum marɗen konngol ko wi en e bange ɗe gere fewndiɗe fewndo ɗo nde hari hakkunde Israël e Iran ma wiyen Iran e Israël
eɗon geli aɗo e jabade landal ngal taw sen wi Iran eɗen andi ko leydi lasli iwdi maɓɓe nin ko farisiyankoɓe perse ɓe. Leydi Iran din hindi jogodiri e arabu ɓen jogodiral tiiɗugal mawnugal, bimana ka sengo dewi maɓɓe walla dewol dewi arabuɓe ɓen walla dewi maɓɓe kamɓe farisiyankoɓe ɓen ko sengo arabuɓe ɓen. Ɓeɗo Israël heɓe wiyede Israël normalement Israël ko annabi Yaquba, kono ɓawo ɓe nodditiri leydi maɓɓe ndin Yaqubiya Israiliya ma Israël, enen kadi en nodditira ɓe non fi ha famodiren sina ɗum ko leydi ndi ala inde, sabu Israël ko annabi Yaquba ko bimana ko dewo Allah ka Ibraniya, ko yaruɗo jemma ka Kan'aniya. Kan'aniyankoɓe ɓen no wiya Israël bimana al musafiru bil layli, yarɗo jemma. Ibraniyankoɓe ɓen no wiya Israël al abdul abid, jiyaɗo tiɗuɗo e dewal. ɗulle ko hombo ko annabi Yaquba. Iɗo geli annabi Yaqub ko geɗal annabi Ishaqa ko geɗol annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wano tawruɗen noon ka tariha arabu ɓen wonde ɓeɗo arabu ɓe sengo Arabi Saudite, Qurayshiyankoɓe ɓe e banu Hashimiyankoɓe ɓe ko ɓe Adnaniyankoɓe. Annabi sallallahu alayhi wa sallam koye ndun suudu e ngol gorol ɗon jeeya banu Hashim. Banu Hashim ɓeɗo ko ɓe Adnaniyankoɓe bimana geɗal annabi Ismailu. Annabi Ismailu, Adnan on ko geɗal annabi Ismailu, annabi Ismail on ɗon ko geɗal annabi Ibrahim. Ka sengo babala annabi Ismailu miññiti annabi Ishaqa. Ka Bible ɓe junnitay ton hiɓe wayli ɓe wiya ko Ishaqa woni jano on, kono ko Ismailu woni mawɗo on. Haray ko honɗum waɗi ha yewtude ɗum ɗo koyo heɗitiɗo ma ndarowo wo yo andu ko honɗum faalaɗe yewtude e nde ɗo jonde meɗen teddude waɗande barki, ko yewtugol fi nde ɗo hare wonde hakkude Iran hande e Israël. Haray jabagol landal ngal en fuɗɗoray taw andintingol julɓe ɓen wonde guerre on wona o guerre finde, wi'ugol wonde haray ko guerre hakkude Shia e al-Yahud. Si on tigi yaari ngon sengo ɗon o bambana e joni toñowo, o bambana e joni toñe. Allahu tabaraka wa taala no rentini en e wallugol toñowo. So tawi hande no waɗɗi julɓe ɓen fuu wallugol Iran ko tawde guerre on ko guerre mo Israël bagi Iran e muɗum, ɓe toñuɓe, ɓe bagiɓe, ɓe ɗaɓɓitiɓe, wano ɓe andira non jaggitugol e toñugol. Allahu tabaraka wa taala wi en wal kafiruna humu zalimun, ɓeɗo heferaɓe ko kamɓe woni toñoɓe ɓen. Ko ɗum waɗi daiman wa abadan en tawayɓe kamɓe ɓeɗo heferaɓe ko kamɓe woni toñoɓe ɓen. Allah wolanta en hunde tawen contraire mayre. Idan Israël ɗo ɓe toñu, julɗo e kefero no andi ɗum. Hay journaliste ɓe e député ɓe e ministre ɓe e lamɓe heferaɓe ɓaleɓe kirun no gongini Iran e nder o guerre ɗo, ko hatta julɗo gongina ɓe. Joni so daari wano Vladimir Putin wona o julɗo, sen daari lanɗo Chine on wona o julɗo, sen laari lanɗo Corée on wona o julɗo, sen daari lanɗo Brésil on wona o julɗo, sen daari laamiɗo Afrique du Sud on fewɗo wona o julɗo, South Africa. ɓeɗo fof ɓe puissance ɓe sengo kaɓe hikkori ɗon. ɓeɗo fof Allah ko seede hiɓe ɓanti dande wonde Iran ko toñaɓe. Israël no toñiri Palestine non ko non kadi woni ko ɓe woni toñirde Iran. Ko ɗum waɗi an julɗo wota haqqil makin fermo ha sifa ɗum ɗo waɗa ƴetta ɗum yara e bange masko koyɗe ma masko hoore, jillidira ñawoje, jillidira alhaaliji, jillidira probléme ji, ko yontigi wakkilo o sendira probléme on tuman o waway jonnitude probléme on haqqe makko, o yewta e makko ko Allah ɗaɓɓirimo ko yo yewtu, si tawi o anda o fanka. Eɗo geli sengo ka meɗen ga o nana e buyno inna ko honɗum ukkiɓe ɓaleɓe e fi hare hakkude raneɓe ɗiɗo, surtout sengo joni ɓayi Facebook on internet on kala soɗɗo pass kañum jeeyi téléphone mum on no yaadeɗa e ndaygu hun ɗaɓɓita han kayi ndaygu wo jooɗo ɗon waɗa cap filmito wola bugo. Wona kala ko buga kon woni ko hana nafitorede. ɓe yaltoɓe wiya wota en wuulu fi ɗum, on nanayi wano sukaɓe gono inna lagini ɗe mari probléme mumen, si ɗon andi ko wole ma e ɗon suusi reedu hatta wolon probléme lagine on.
ko probléme mo marɗe lagine mo tawata en ala wolude, mo karama koɓe ala wolude, mo yimɓe laaɓa ɗen ɗen ala wolude, mo fuu ala wolude. Ko woni ceerno nano faaliraɗa yo wolire noon wolirte kono duwa wolirede noon. Ko ɗum waɗi goɗɗo goɗe balɗe ɗo waɗi ɗo audio on hewtilan, o wi wo karama koɓe lagine ɗum noon himo jooɗi Mauritanie, o karama koɓe lagine wolta gonga. O fuɗɗori Imam Sali Camara, warani docteur Mamadou Bari en, o jantori lan hen, o wi ɓeɗo fo o tentini noon min, o wi Abdallah Mombeyah, o wi ɓeno daari e wowlal ngol chanteur ɓe yo accu yimugol. Si ɓeno andi gonga ma yo chanteur ɓe accu wowlugol haalaji bonɗi. Si ɓeno andi gonga haɗi ɓe wolana général Mamadi Doumbouya gonga. Kono on ɗon hiɗen inviti mo e kala woɓe wa makko yandi wota on jooɗo ka yaasi bugo ɗon men ga dagaje ko lagini jeeya ɗon. Onon kadi are gonga mo men acci wo wowlon mo, gonga mo anduɗon men suusari wolde wo onon wowlon mo. ɓay onon kadi ko guinéemɓe jooɗagol Belgique, jooɗo Mauritanie, jooɗo yo Amérique ɓaawo caméra hu mum tawasi ko nder ga wonno na non wolirta, awa mono yawiti birediwal yo accu hangal yalta o naata. Mana si biredi yalti ka fuur naati ɗon a anday si biredi ko gorko e sina gorko. Donc haray yo ɓeeɗo accu yennugol yimɓe ñowgol yimɓe ko leydi ndin ko ɗo jeeyaɗa ar walla en wowla gonga on ɓay menen men susta. Idan ko sifa ɗum woni ka fi probléme guerre Iran e Israël on ɗo a nana yoɓe noyna ko hunɗum naade en e wolugol fi probléme ko woni hakkude raneɓe ɓiɓɓe annabi Ibrahima. Hiɗa andi ɓe sina siɓɓe meɗen, hiɗa andi tariha ɓalejo, hiɗa andi iwdi e awdi ɓalejo, an hiɗa sikkude fiiɗi ɓalli ɗo serti haray ɗum sendi yimɓe ɓen seki ɓalli ɗin dara sina ƴiƴam boɗe ja yaltata. Donc wattanen haqqil, kullukum min adam wa adam min atturab. En fof koye ɓiɓɓe annabi adama, en fof koye ɓiɓɓe baba meɗen adama, adama kaka bullari iwi. Ko ɗum waɗi aray kala ko yani hakkude ɓiɓɓe adama ɓen kon wona ya yaru bange bange, sina hara ko bange bange hare ɗen iwri. Si tawino ko probléme fi dina num hara wi'en jon sunna e shi'ajo nangodiri, tawi kadi ko fi sunna on ma shi'a yagal ngal waddi ɓe haray ɗon en wiyaymo be yo jingam finde mum nden. Kono ɗo ko hakkude toñuɗo e toñaɗo, hakkude kefeero kadi e tawowo ko an e oɗo ɓuri ɓadudede, ko an e oɗo shi'ajo awa jeydi. Wiyen nun hara guerre on ko fi shi'a yagal Iran wona pirede, ma Iran wona bagorede, ma Iran woni yottorde, ma Iran woni ittirde mone. Wiyen hara ko fi ɗum nun haray no hakkude alyahudajon e shi'ajon ko mbo julɗon duwa wallude. Ka en jangari suratul Rum, ndare suratul Rum sababu nuzuli sura. ɓeɗo ruminkoɓe ko wonnoɓe dow dina annabi Isa alayhi salatu wassalam, ɓeya foluɓe ruminkoɓe ɓen ko fay farisiyankoɓe ɓe perse ɓe iranien ɓe wonaɓe gerdede ɗo, tawi on tuman kamɓe ko yite ɓe rewata. ɓeɗano e dow dina annabi Isa, nelaɗo e sahaba en fo supporti ruminkoɓe ɓen, ɓe tori Allah yo ruminkoɓe ɓen folu. Kono du'a on tayna on sa'iɗon o jaaboto ko ɓawo nden haare ɗon nden hitande ruminkoɓe ɓen foola. Allahu tabaraka taala wi gulibati rum fi adna al ardi min ba'di galabihim sayaglibun. Kontumam ɓerɗe sahaba ɓen ɓutti. Allah wi ruminkoɓe ɓen foolama, ɗum ko ɓe turque ɓe wona Rome Italie de. Rome ko bimana on tuman ko dawla e dawla turque mo wonde yiwde ɗo fewno ɗo. Allah wi ruminkoɓe ɓen foolama min ba'di galabihim sayaglibun, ɓawo foolede maɓɓe ɓe foolitoyey. Nelaɗo ɓernde mum ɓutti, sahaba en ɓernde mum ɓutti. Ko ɗum adnoɓe ɓe jingan ruminkoɓe ɓen wona ka islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe wonno, kono kanu ala dinil masihi. Fa dinul masihi dinu samawi, dina annabi Isa kan ko dina asamayankowa. Donc tawi ko on ɗon ɓuuri ɓe ɓattade. Musidɓe julɓe tedduɓe, yo jama on jottini haqqillaji mum ɗin. Woɓɓe ala ko ala wolde fi am fewndo ɗo, mi jingani shi'a, mi jingani ɗum ɗo, mi wolino shi'a, mi woliti ɗum ɗo. Ɗo ko fi gonga Israël toñi Iran, yo Allahu folin Iran e dow maɓɓe. Kadi Iran ittani julɓe ɓen ɗo mone, kal leykal miskinal Palestine jattakal ha heddi stripum ko wiyete kon qit'a. Leydi ndin fof hindi fota wa gomboya port Conakry ɗo, ma hindi fota wa 36 port. Largeur e longueur fayda Palestine
bande Gaza on e Conakry no fota. Israël e Amérique bambidiri e aliyeɓe maɓɓe ɓen e dow doole ko ɓe mari kon fof ɓe ari ɓe hibbiyore Palestine ɓe lanci cuuɗi ɓe ɓe wari ɓe hombo hande woni julɗo e kefero mo rena ko ɓe waɗi Palestine kon. Julɗo hay goto men minaki. Allahu tabaraka taala no wino julɓe ɓe yoɓe yottano toñaɗo, yoɓe haɓu fi dina maɓɓe kan. Allahu tabaraka taala wino ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhraji rasuli wa hum bada'ukum awwala marra, ka suratu tawba. Julɓe ɓen waɗari ɗum. Allah wiwno kadi wala takun lil kha'inina khasima, woto wenjam ɓe janfotoɓe ɓe toñoɓe. Israël toñi Palestine no muusi musidɓe julɓe tedduɓe. Hay heferaɓe ɓaleɓe député ɓe assemblée ji sonki fi Palestine. Lamɓe européen ɓe go osi ɓe suusi sonkangol Palestine kon tawi ɓe ala dole immagol manifesto. Heferaɓe rewoɓe giiteli rewoɓe leɗɗe wolani Palestine, julɓe ɓen kañum daari fanki ɓayna e hoore maɓɓe wona. Hara nun ko Palestine waɗa ko Arabie Saoudite waɗano hawrayno, hombo ɗum hawranayno. Ko Palestine waɗa kon hara ko Égypte waɗano, onon wonɓe jangude Misra e janguɓe Misra e wonɓe ñamude inde Misra hawranayno on. Enen hande ɓe ƴettuɓe wonki mum yowi Arabie Saoudite, anda noon Arabie Saoudite ko ɓe référence ka dina kono na ɓe référence ka géopolitique. Yimɓe sennidira ɗum. Si a ari e bange dina, Makka e Madina ko hormankakuji men ɗiɗi. Goɗɗo fewtata ha o wiya no woodi ka ɓuri Makka, goɗɗo fewtata ha o wiya no woodi ka ɓuri Madina, ka annabi wuuri, ka annabi faati, ka annabi belna. On faami haram hurum ɗimmon ka Islam. Goto fetata ha wiya no woodi ka ɓuri Makka. On gelike. Kono wallahi si tawino ko waɗa Palestine konko Arabie Saoudite waɗano, harayno hande buyyosi no wonti sukkarje. Ko leydi julɓe piirandi sabu Islam, toñira sabu Islam, galleji mum bonnira sabu Islam, ɓikkoye mum boboy koye wawari wiwde baba wara bombarda. Sare nden fof lancitaɓe a yaltinaka maɓɓe. Israël Amérique ƴetta décision, Biden haɗo accitude laamu ngun, on neɗɗo mo Allah markisiri bonki, o wi'i wonde si tawi ɓe gayni bonnude Gaza, haray koyo Gazawit ɓe ɓe mbi mana Palestine ɓen koyo yaltu Gaza, ɓe jonnita Israël, Israël watta e leydi ndin on tuma jonnita ɓe. Faale yaltingol ɓe fittugol ɓe yaltina e leydi ndin. Ɗum kadi ko wawno darade sonka fi ɗum ko Liban e Yemen e Suria e Maroc seeɗa. Ɓe yilti ɓe lancidiri Liban fou, ɓe naato e Suria, ɓe bombarde Suria. Ɓe yilto kadi ɓe yaha ɓe yanoya e Iran, ɓen wiyaɓe waɗaɓe fi tum ɓen no ini ɓe toñi julɗo, ɓen immo yottagol Allah semmina ɓen wallitoɓe, sabu Iran yalta ngaduna on ka mijanoke. Ko ɓuri 1000 kilométre no hakkunde Téhéran e Tel Aviv. Ɓe jooɗi Téhéran ɓe bombarde Tel Aviv. Allahu tabaraka wa taala yottanike Palestinien ɓe ɓen. Allah waɗi ɓeɗo doole ko yottano Palestinien ɓe ɓen, ɗen hanuno yettude Allah weltoren Iran, duwano ɗen ɓe gon sengo ɗon. On gelike. Donc min ko on position mi ƴetti, mi wela kadi ɓorde on, par ce que komo mi jogani bindi, komo mi jogani faamu, komo mi yurniti kadi, mi daari kadi. Idan haray yo jama wattan haqqille ɗum, toɓɓere arane nden ko andugol taw hombo ɗaɓɓiti. Si wola fi gere on, no laaɓi pos Israël ɓe immike Tel Aviv ɓe yeɓe bombardoyi Téhéran. Ɓe waɗi arande laawol, ɓe wari hoorejo Hamas goton Ismail Haniya, koye on bombardement o wara, on reedu maɓɓe ɗon, on attaque maɓɓe aérien. Ɓe warori on ɗon ɓe wi ko on ɓe yehe bombardugol, ɓe yawi agasi tan wattu. Ɓe yiltiti kadi ɓe ari ka frontiére maɓɓe, ɓe liɓi ɗon kadi bombe e jardeji maɓɓe, ɓe sunni gesele maɓɓe. Ɓe wi ɗo ko cible raté, ɓe woppu, Iran wi tan wattu. Ɓe immiti e ngal ɗo ɓe naatoyi ka ɓeya, ɓe yeɓe bombardoyi ɓe. Idan ɗo kala wowlowo fi gonga, kala jinganowo jon gonga, kala du'antoɗo jon gonga yalla folin ɗum ko Iran o duwa wallude. Wallahi simɗo marno doole ko nandi e atomique ma ko hewta ɗum, mi ƴettayno mi watta ɗum e juuɗe Iran. Kono alhamdulillah Allah no jonni ɓe. Koko Allah wino julɓe ɓen fof yo waɗu ɗo, julɓe ɓe welsidi waɗari jooɗi e yeddodirgol e masalaji fi tamamuye e salligi. On faami e fi iddatul wafat e iddatul talag, natuɗen e fi cerle ɗuma, kamɓe Iran kamɓe ɓe uggini ɓe prépari.
allah wino julɓe ɓe wa iddu lahum mastatatum min quwwatin wa min ribati lhayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ko allah wi ɗum wa iddu lahum heɓilaneɓe allah no andi ɓe immanto en wa iddu lahum mastatatum yo ɓe wonɓe critiqude nde yewtere an ɗo ma wattanari haqqille yoɓe firi o aya wa iddu lahum mastatatum min quwwatin wa min ribati lhayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum allah wi julɓe ɓe jogue alaji jogon formaɓe armée militaire armée foruɗo jogon armuji tiiɗuɗi habbitoɗon ɓe saabu allah wino ɓe yanayi e moɗon la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum ɓay ɓe haɓiray on karambol ɓe haɓiray on ɗengal ɓe haɓiray on uttere ka karambol wakkile jangon ka ɗengal wakkile wowlon ka uttere si ɓe ari onon kadi utte joni si tawi leyɗe julɓe ɓen fof woni bukkol amérique bukki israël iwtiri ɓaawo si amérique wi iskim si amérique ɗojji kamɓe hamdinoto faami si amérique mortike kamɓe yanata allah waɗi ɓeɗo sortike armike tawi ne jogui sifa ɗe doole wigol amérique on fenayi on wata men frenude min toñe min ronka yettade ndu bareru feetu ndu allah tagi ka golfe ɗo wiyetendu israël ɗum loni ƴetti addi ka golfe ɗon wiyetendu israël ɓe wiya ɓe on fenayi ɓe itta o mone ɗo julɗo ronka weltorde ɗum min ngal ɗi hande ko honno faalira ɗen yo islamu yaaru yeeso donc nden ɗon toɓɓirare nden en andi wa hum bada ukum awwala marra ko israël ɗaɓɓiti iran donc iran no mari plein droit ka sharia dina ɓe mari plein droit ka shariaji aduna ka article ji e ka charte ji yottagol donc ɓe yetti kon kadi ɓuttini ɓernde kala gomɗinɗo awa andiniɓe kadi wonde hiɓe ɗon ko ɓe bammone ɓe ittanayi hoore maɓɓe mone ɓe ittoranayi lowɓe ɓen kadi mone gon senko ɗon ɗum ko purement géopolitique o ta goɗɗo ƴettu ɗum humidira e diina fi ko sahaba en yennete sahaba en ko yenna kon ko probléme diina yennuɗo sahaba kañum rondi toon bakkatuji mum pellet o heɓay kadi ko yonatamo kono o probléme ɗo na ɗum o probléme na fi fittugol koyɗe e lotugol koyɗe ka salligi woni o probléme ko probléme tooñe ko probléme bagande ko ɗum waɗi allahu tabaraka wa taala no hana torede yo allah wallu iran mi ara e toɓɓere ɗimmere nden no mi wiri noon en andi eɗon andi o guerre ɗo julɓe ɓe na hande fuɗɗa bagede attaqué son calculi 1095 hitare wurule e capanɗe jeenayi e joyi ha hewti mai 1272 o guerre wiyeteɗo guerre de croisade alhurubu salibiya gila hitande wulure e capanɗe jeenayi e joyi ha hewti wulure e temeɗɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi heferaɓe no tamodiri waɗi bloc france no tawa e maɓɓe angleterre no tawa e maɓɓe irlande no tawa e maɓɓe pologne no tawa e maɓɓe tchécoslovaquie no tawa e maɓɓe amérique no tawa e maɓɓe ɓe yani hoore julɓe ɓen ɓe waɗi ɓe o guerre croisade ɓe wari julɓe ɓe pii kala jannguɗo fi hurubu salibiya o fijita ɓattagol kefeero kala jannguɗo fi colonisation afrique on ɗo ko ɓale waɗa kon ko porto waɗi ɓale kon on darota ko wiya portojo no ɓuralnang arabujo ko angal andugol kon ɗum arabu waɗi en kon ɗum ɓe waɗi en ko angal yondinare men e angal weltorgol ka meɗen dogini en tawi kaka maɓɓe faalaɗen rewde hara en gollidare e maɓɓe gollanari ɓe yahin ka portoɓe gollanen ɓen ɗon ko ɗum addi ko algérie ɓen kadi wona julɓe algérie maroc tunisie ɓen wonɓe yaade ka jaridi sakko yimɓe wona julɓe ɓen noon ko bandi simple donc ta goto ndaaru ko ɓen woni wadde wonɓe yaade immigration clandestine ƴetta ɗum baka e diina wona gootum ɓen ko bandi simple coupeur de route heɗen mari sifa ɓen ka meɗen ga kadi wonɓe sakkade yimɓe jatta donc ɗum yiida yaada ko ɓaleɓe wonɓe gollude liban golla suria ko wona waɗede rewɓe golline sale yoɓinede heɓine kon ɗum naɓɓe toon ko ɗum gaccitiniɓe ka maɓɓe kon ɗum yaltini debbo o yaha biduni zi mahram o yeddu allah taw e kadi naka julɗo o yahi moƴƴo andiraɗo diina o jawdi o yehi ɗaɓɓugol so heɓi accident de comportement e juuɗe on mo woni gollande ta goɗɗo ƴettu ɗum baka e islam arabuɓe julɓe ɓen arabuɓe anduɓe islam ɓen ko yimɓe moƴƴuɓe
portojo anduɗo islam julɗo on ko moƴƴuɗo, ɓalejo africain jo anduɗo islam julɗo on ko moƴƴo. donc ɓalejo on wo, arabujo on wo, portojo on wo, mo anda islam on ko bonɗo. Allah tabaraka wa taala yetike en ɗum o wi ulaika hum sharrul bariya, ɓe anda dina ɓen, ɓe jokka dina ɓen ko ɓe woni bomɓe tago Allah ngun. wal kafiruna humu zalimuna, ko ɓe woni toñoɓe ɓen. donc si mi arti e toɓɓere nden, toɓɓere tammere nden, o guerre no mi wiri on noon, guerre Iran e Israël on ɗo wona guerre contre Shia, ko guerre contre islam, ko guerre tooñe woni ko Iran waɗi. mi yewtay en ka sakkitorde yewten ɗo fi hen ɗum Iran tanti, Israël tanti e hoore Iran ɗo, ɓe tantu kono Allah tabaraka wa taala waɗi ɓe tanti kono marsari, ɓe fillota ko ɗum ɗum hande kadi. o guerre mon ɗo yiwde ɗo o wona e protège, o guerre o protège ay julɓe ɓen e bange ɓen heferaɓe. wattane haqqil tun, mahin tun kala manditiɗo nde yewtere ɗo ñande goo o wiyoyay ko payi ko woluno kono jakay ko yurniti. wonay donc kos jaka ɓe andi no woodi julɓe ɓe accata, no woodi julɓe wawɓe ɓe frappude, no woodi julɓe wawɓe ɓe wadde ko ɓe woni wadde julɓe lowɓe ɓen kon. awa kadi ɓe felliti kadi duwaji wonaɗi waɗe ɗin ka haram Makka, ka haram Madina, ka juulidaje Maroc, Algérie, Sénégal, Mali, ha ka men lagine ɗo. allahumma ansuril muslimina fi kulli makan, allahumma ansuril muslimina fi kulli makan, allah wallu julɓe ɓen e kala nokku. allahumma unsur ihwanana almustadafina, allah wallu siɓɓe amen lo'inaɓe ɓen, ɓe andi jaka o duwa ko jabotoɗo. hatta enen jaɓen wonde ko duwa men jaabi. hiɗen torade allah yalla ittam en mone, hiɗen torade allah yalla okku julɗo ittowo mone doole, hiɗen torade allah yo allah hollu en yottande nde o yottani Palestine. allah waɗi ɓe liggitoye ɓeɗo regiliɓe han président on Benjamin Netanyahu e bewre mum, kanko e ministre ɓe ɓen fof ɓe dogi ɓe suuɗo e bunker. fami ɓe bugo Iran teɓɓito, Iran bugo ngal piitoyo Tel Aviv, missile balistique ko goɗɗo miijano, Iran no wawi bugade ɗum temedere, ɓe bugo 300 han américain ɓen sikki si Iran bugike balɗe ɗiɗi ma tati yara ɓe lannirama, anda ɓen ils sont bien préparés, ɓe prépari par ce que ɓe andi mo woni hukkondirde on ko boboti hun Amérique kum wiyete Israël, hay Amérique no maapode Israël. fami janguɓe géopolitique gono wiwde hay guerre on ɗo ko Amérique wi'irno waɗe guerre on meɗen ɓawo mon mo memi on men itta e mone ko fino Israël déstabilisére, par ce que kamɓe tigui Israël alyahudaɓe no ɗeɗɗiɓe ka dade ɗo, jogiti économie maɓɓe on, jogiti civilisation maɓɓe on, ko coutume e comportement e judaïsme woni ko américain ɓen jogiti hande. donc ɓe faala sortodirde e maɓɓe. woɓɓe no wi ko kamɓe tigui puusi ɓe fi ha ɓe hawra Iran regilaɓe ɓe lo'a. ko ɗum waɗi ɗo gandi Trump wino ko arande lawol, o wi mo si Iran memi Israël misilwal gotal ɓe fittay Tehran. kono mi sikki ɗo feƴƴi misilwal gotal, si tawi Trump watti wiide Israël wattane haqqilo taw memmina gadna on probléme, andi ko par ce que ɓe andina ko ɓe sikkuno kon. nden toɓɓere ɗon ko en andu wona guerre contre Shia, ko guerre contre julɓe ɓen. si ɓe gaynidi e Iran, ɓe régilay Arabie Saoudite, ɓe régilay Jordan, ɓe régilay Yaman, si tawi ɓe wawɓe dartade ɗo gaynidama, wallahi lazim umra e hajju si ɗen faala tertoɗen. si ɓe régili dartiɗo on wawɗo ɓe dartade on, ko on ɗum hara hedditi ɓen wonoyta wona bukaji maɓɓe. donc yo allahu tabaraka wa taala foolin Iran e dow maɓɓe. toɓɓere nayaɓere nden ko honno Israël woniri état, mo be yo landiti ɗum hoore mum, o yiyay toñe ɓaleje ɗen e kene. Israël ɓe alyahuda ɓe ko sakitinoɓe Europe, ko ɓe ɓurno ɗuɗde ko Aruba, île Aruba on e sengo Amérique tektelen Caribbean on, koye ɗum ɓe ɓurno ɗuɗirde. ɓawo Hitler yeehi attaquoyi ndi leydi wiyetendi Pologne, heɗo gandi ko septembre le 1er 1939 o attaque Pologne. ɓe wi début du deuxième guerre mondiale, the beginning of the second world war. guerre on o yawno ha 1945 no pirede. ɓawo ɗum ɓawo guerre on lanni saabu bombre nde américain ɓe liɓoyno Nicaragua e Nagasaki, bombe nucléaire ɓe heɓe liɓoyi ka ɓeya, conséquence mum wonay ɗon ha dargal ngal daro ɓe na yimɓe moƴƴuɓe ni.
donc ɓawo guerre on lanni ɓe moɓidiri ɓe alyahudaɓe sabu oya Adolf Hitler no ñawunoɓe escroɓe nder guerre on espion ɓe o waɗi 4 millions alyahuda o naadi ɓe fuurji o sunniri wa bireedi o juɗiri ɓe wa gâteau madeleine on tuma ɓe moɓidiri alyahuda on ɓe ni ɗaɓɓe kaɓe wona ɓe suuɓi Afrique ɗo fi hen ɗum koyen lowɓe o tawi ɓantu hoore woɓɓe suuɓi ka golf fiyo ɓe yahu ɓe wona ɗon bare feetundu ko ƴakka julɓe ɓen haɗa julɓe ɓen fowtaki woto disturb their peace fi yawgol bonnita ɓuttu julɓe ɓen ka golf ɓe fottani yo ɓe naɓe ɓe fattine ɓeɗo palestinien ɓe ɓe ari ɓe tawi communauté palestinien on ɓe jeeji ɓe ɓe wi wernane men ɗo ɓe ya wirni ɓe ñaamidi leydi maɓɓe ɗin kuntun ha heddi Gaza ɗo ɓe jaɓiti Asqalan Ibnu Hajar al Asqalani ko ɗon jibina ɓe jabili Nablus ko ɗon Cheikh Aboubacar an Nablusi ko ɗon ɓe jibina ɓe jatti ɗe leyɗe julɓe ɓe karama ko ɓe islamu yalti e muɗum Ibnu Hajar ko Asqalan ɗo woni ko jibina ɓe watti ɗum fof e nder Israël on ɓe naati kadi e jattugol Gaza koko ɓe faalaɓe e ñamata ko ɗam ɓe faalaɓe yarata ko sanga ɓe faalaɓe wona ka yaasi sanga ɓe wi walagol woleri yoni sonor no waɗa e nder leydi Israël ni si soni Palestine ɓen ko dogunata waalo ɗum ko ɗum e jagguni hano ɓe immori ɗo e le 12 octobre ɓe yani hoore maɓɓe ɓe waɗi o masibo o massacre crime contre humanité mo ɓe waɗi ɗo argol bombarda école bombarda laptane bombarda berɗe bombarda cuuɗi ne'irɗi boboɓe bombarda juuliddaje jaɓita juulidde islamu tammere nden e juuɗe julɓe ɓen subhanallah ɓe yettoma wonde Jérusalem trompo en 2017 geyite wonge nini ɗo ko kanko huɓɓinge o wi wo kanko déclari Jérusalem capital d'Israël. Jerusalem is now the capital city of Israel. Gila ɗum walaki ɓe ƴatti Baytul Maqdis on qibla julɓe ɓen ɗimmo juulide tammere nden ka islam leydi hormanteri ɗimmiri ndin walla tammiri ndin ka islam ɗum ɗo fof julɓe no jooɗi e ƴakkugol tebbeli jani yara ndiyam ɓuɓuɗam ɓaynayi hoore maɓɓe jooɗa si Allah eltiyade goto ko immo fi ɓen haysi ko annasarankojo immino contre ɓe mo hanano bambede o wallite donc ɗum waɗi Iran no mériti bambande julɓe ɓen fewdo ɗo mi yaari ko aroyta kon on faami ko fi hen ɗum Israël attaque Iran ɗe balɗe sakkitore ɗo ko sabu piiji tati ara nun ɗum ko fi hulɓingol monde musulman on wiyama ko Pakistan Inde yani Pakistan Iran Égypte ɓeɗo no konta ka jomiraɓe doole arabe ɓen ko wowi si Palestine hewtama ko Misra hikkoto yeeso Tariq Ramadan Tariq Aziz heɗon andi o piino Israël ɓe o yehi ha Tel Aviv o cikki ɗon drapeau Misra Nations Unies o jeeji mo o jonniti leydi ndin o hoti Égypte Tariq Aziz donc joni Égypte ko hulanoɓe Pakistan ko hulaɓe Israël ko hulaɓe joni noon ɓe daari Pakistan kañum moƴƴini arme nucléaire on ɓe gayni Iran kadi moggo hebbini biniri ndin ɓe wi sen tappi Iran ko hakkude ɓe woni Misra ɓeyda e ɗatude Algérie en watto ɗon Maroc en watto ɗon Arabie Saoudite kan eɗen andi ay kafe ɗe ɓe yarata ɗen ko Amérique on ɓe wulnande jawle ko Arabie Saoudite jogui kon fop no e disposition américaine ɓen ko woni américain ɓen ala konngol e bange Arabie Saoudite ko ɗi hurumje ɗiɗi kono ko heddi kon fof c'est eux qui gère donc ɓe andi ɓen ɗon ɗaati ɓen ɗon no waali ka leydi joni yoɓe piyu Iran kono fi piigol Iran yoɓe puusu Israël non seulement Israël déstabilisé parce que Iran heƴata Israël eɗon andi lanɗo goo Ahmadinejad ɓay o laamike Iran ko honɗum o wiwno o wi en tant que Israël no ka carte aduna Allah on julɓe ɓen fototako donc Israël ko duwaɓe montede itte ɓe andi Iran no humode ɗum donc si ɓe puusi Israël tun Iran buyinayi Israël ɓe fowto sengo maɓɓe ɗon konngol ngol artanaɓe kamɓe iwa e juuɗe alyahuda ɓen ɗiɗa ɓum ɗum haray ɓe hulɓini julɓe ɓen fof deeƴay joni si ɓe ari ɓe wi juuliddaje monɗe no ɗuuɗi masalan si américain de ƴetti décision wi Conakry ɗo juuliddaje no ɗuuɗi ɗo ɗe ɗuyte hombo wawi wiide ɗo men ɗuyttaɗe si ɓe wi suuma e nde ɗo hitande 2026 hay goto horata ko suuɗe hoore
si ɓe wi hajju yahitake ɓe essayi ka ebola ka covid o covid ɓe essayi ɓe paniki adnan fo nde wotere juulidaje ɗen fiidi ñande ɓe wi fermeɗe mo juuliɗo min tugga yiite makko si tawi ala wawɗo dartade ɗo sikkude no julɓe juulay donc ɓe juulata julde jama ko ɗum waɗi ɓe wi yo ɓe essayu ɓe dara si tawi honduno yaa ɗimmun ɗum hiɓe faala kadi uddude mana suddude crime mo ɓe waɗi on Palestine si ɓe piyi Iran ka Taibul Qassam no anda ko Iran woni ɓe wallitade on ɓe dartade ɓen ko ɓen ɗon tun ɓe heddori ko woni ɓe dartade fi kadiya probléme Palestine on si tawi ɓe ñoƴƴi Israël Iran ɓe tappi Iran yani e leydi ara ɓen wonɓe dartade ɗon ala hande kadi sponsor donc haray goɗɗo wultata fi probléme Palestine on ha ñande tammun ɗum Allah faalama wirtugol Israël e fiinugol julɓe ɓen andina ɓe joɗagol ɗo wiya hande sa wolinde Amérique ɓe filmete ka suudu ma ɓe aray ɓe jiloma ka suudu ma mane wasite tekki meɗen fof no branche appareil ji maɓɓe taƴina deydimɓe ɓen Allah andini en ko fenande jaka julɗo no wawi dartade ɓe heferaɓe donc ko ɗi cause ji ɗo tati min mi faami e nder analyse an on ko waɗi o guere aranum ɗum ɓe faala hulɓinde julɓe ɓen fop deƴƴa ɗimmum ɗum ɓe faala ombitude probléme Palestine on hara goto men minaki ni institution ni état ni communauté hara goto wolari fi mum tammum ɗum Allah immini ka Israël wirto holla en enen julɓe ɓen duwaji men ɗin yano jabade si ɗum ɗo waɗano wallahi lazim mo sabotino en wonde duwaji men ala jabade hara no weeli nande haysi holotako kono liɓede Israël nde liɓande ɗo andini en duwaji julɓe no jabade min ɗum no jeeyi ko weltinilan saabu mi andi duwa an jaabike donc haray mi darna yewtere nden ɓay si juuti pandi welata mandade min komi faala wi'ude julɓe ɓen mo ɓeyo janngu suratu rum o ndara tafsiruji ɗin o anday kisan ko woni konga gulibati rum fi adna al ardi min ba'di galabihim sayaglibun no ɗaɓɓiri kala julɗo hande o feññini o feññinaari o du'i o du'aki ko waɗɗi en e bange oɗo gere on ko Iran duwa supportede sabu go ɓe to ñaama ɗiɗi ɓe woni bammone tata ɓum ɗum Allah no hollude en wonde jaka duwaji men ɗin no jaabade donc ɓe duwa wallitede mi wasiyo kadi jama on e fi médiaji occidentaux ɓen si a ndaari nini France 24 a ndaari TFI a ndaari BBC a ndaari CNN a sikkay fus heɓaari Israël ndaaru chaine ji julɓe ɓen ma netirɓe ɓen ko wano Chine wano Japon wano Corée wano South Africa sa ndaari chaine ji ɓe ɗin ko komin ma wolande ɗo laaɓante pos hay ka Facebook pasteur jo révérend prêtre jo no jogii page hemo ina page on Dieu hemo ina Seigneur sauve le monde on page ɗon ko direct ko Iran woni wadde Israël kon woni feññinde ɗon o wi kanko ko pasteur jo ko révérend prêtre jo kono o andi duwaji julɓe no jaabade o wi par ce que o walton ɗanta ko mone ko Israël waɗi Palestine kon tawi julɗo ala wawɗo immade wiya sa waɗi ɗum mi waɗete sifa ko waɗɗa kon donc duwaji ɗin ɓe holorno si Allah wurti Iran e hoore Israël hande holli wonde duwaji julɓe ɓen no jaabade kanko on pasteur jo prêtre révérend prêtre jo ko ɗum o wi sengo ko Iran yehi bombardoyi Qatar kon ɗo wonɓe wiide ɓen Iran bombardi Qatar ɓe famari ko base américain ɓe ɓen base ji maɓɓe woɓɓe woni ɗin ka golfe o wonɗo Saudi o wonɗo Syrie o wonɗo Qatar sifa ɗiɗo ɓe ala ɗi adna Allah on ko base ji logistique maɓɓe on fii ko ɓe wujjira pétrole julɓe ɓen ko ɓe ñamira jawle julɓe ɓen ko ɓe hulɓinira julɓe ɓen ko ɓe jooɗoro ɗon ɓe wona Amérique Pentagon on gère armée ji julɓe ɓen faami donc ko espionigol julɓe ɓen si tawi ɓe utilise on base ɗon fi argol bombarda daarode Amérique ko on ɗon base utilise ɓay ko leydi julɓe ɓe ɓattodiri e Iran jaka ko ɓe wiyayno ɓe wawi wonde Amérique ɓe frappa Iran ko fenade donc Iran ko yehi kon bombarde yon base ɗon kon wona Qatar ɓe bombardi ko américain ɓe ɓen base maɓɓe no wawas ko état go état Amérique ɓe bombardi donc kala julɗo kadi waɗɗo ɗum si Iran bombardoymo na Iran tunde kala ka gagnoma o joɗanima en cheikh ma musidɗo julɗo o piwma sa yehi a piimo ka gagnoma on ɗon ko gagnoma on werni gagnoma on ko ɗum waɗi hewtuɗamo
donc felore ala na iran e hore ɗum woni hande ko Arabie Saoudite ɓe frappi, woni ko Qatar ɓe frappi, woni ko Syrie ɓe frappi, woni ko koye ley koye arabo escro won koye ɗon hiɓe mari gonga par ce que ɓe werni gaño julɓe ɓen ko bonnana julɓe ɓen. Gaño julɓe ɓen a wasi julɓe ɓen famari ɗum généralement, kono ɓay kamɓe ɓe memama personnellement hiɓe mari droit immagol yetto. Donc ko lancoygol ɓe kamɓe mawɗo andi jeyaadi ji ɗi nelaɗo ko façon tati waɗi. Go heferaɓe ngari tawi ɓe darti, ɗiɗi ɓe hoore lawol ɓe sakka ɓe gerti, tammum ɗum ɓe humpiti heferaɓe no mooɓi no faala moɓade aranaɓe ɓe yehi ɓe tawoyɓe ɓe lanci ɓe. Ko ɗum naɓuno nelaɗo e sahaba en ko ɗum ɓe yarno Haybara. Naam, ko fi lancoygol base al yahuda ɓen ko ɗum naɓuno ɓe marisi hare wiyete nden marisi ko ɗum naɓuno toon sahaba ɓen. Ñande badri ɓe sakka heɓe yehi ƴeewugol setewol jogingol jawle maɓɓe. Quraysh addi kunu sahaba ɓe darti. Ñande Uhud ɓe ataka ka nder galle maɓɓe Madina ɓe reposti. Ko ɗi noneji tati waɗi jihad. Si a tawama ka ma gerto, si a sakkama e hoole lawol gerto, si a andi ka gaño ma on moɓodiri ɗon kanko e dole makko ɗen sakumo ɗon. Donc Iran ɗo ɓe sako e base américain wona Qatar ɓe bombardi. Siko Qatar kadi ɓe bombardi haɗa ko Qatar ɗaɓɓi ko fiyon ɗum walliranta gaño Allah gaño nelaɗo e hoore mo tata ko an e on ɓadodiri kawtal ma kadi. Donc ɗum siko Arabie Saoudite ɓe regili siko hombode ɓay ko en wowlu gonga on haray c'est légitime. Donc yo jama on faamu sifa ɗum ɗo ɗum ittata en ka sunna yaltinta en ka l'islam toranagol Iran Allah tabaraka wa taala yo wallu Iran e hoore maɓɓe. Toranagol Allah Iran yo Allah wallu ɓe hoore Israël ɗum yaltintama ka sunna na fi déranger ka islam parce que ko qadiyatul haq ko probléme gonga wonɗa e dow muɗum wona probléme jingal ngol fedde ko probléme gonga on faami. Si alyahudajo toñi annasarankojo wallu annasarankojo on, si annasarankojo toñi alyahudajo wallu annasarankojo on, si julɗo toñi alyahudajo wallu alyahudajo on o hetta haqqe makko on. E jonno si kefero ari toñi julɗo musidɓe julɓe tedduɓe, si julɗo toñi kefero ko ya wallu kefero on o hetta haqqe makko on, wona ya wallu julɗo on few. Ballal ma ko wallata julɗo on ɗon kon ko ha o jonnita kefero on haqqe makko on. Unsur akhaka zaliman kana o mazluman, nelaɗo maki wallu siɗɗo ma on o toñima o toña. Donc ɗo haray Iran ko haqqe mum yottagol, faami ko haqqe maɓɓe yottagol. Si ɓe yottiki ko en toro Allah yalla walluɓe par ce que ko toñaɓe. Idan min mi waɗay on du'a mi seedata e makko miɗa andi ɗum diransatalan ka sunna fus, ɗum ittatalan ka mi woni ɗon bonnata dina an kan ko saati ko Allah no weltanilan ɓay miɗo felliti ko kanko mi woni waɗirande. Wona toɓɓe mon ɗaɓɓude e goɗɗo, wona jawkal mi faala e juuɗe goɗɗo, wona teddungal mon ɗaɓɓude e juuɗe goɗɗo, kaka Allah mi faalal ngal. Qulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiru al-ghafur rahim. Mi jarni kumpital mi jarni médiaji e journaliste ɓe wonɓe wuggade ɓen wiide men nani on duwanike Iran haray ko wonto tippuɗon on fof hiɗon weltana hiɗon jarna ko komi yewti ɗo toni ɗum ɗo ala sina ko mi andi to e ɓawo ɗo. Wassalamu aleykum wa rahmatullah.